الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بالتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Barcha alemlarni, kishilarni va jinlarni, barcha jonli ham jonsiz maxluqlarni, ko'klarni va yerlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, ne'matlantirib, rizqlantirib turishi Rabbimiz Alloh. Rabbimiz Allohga iymon keltirdik. Alloh taolaga butun maqtovlarimiz, ulug'lovlarimiz, shukr rahmatlarimiz erishib tursa edi. Va hamda ko'ngil turlarimizdan chiqqan qo'ynar salomlarimiz, salovat shariflarimiz oxirgi payg'ambar, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga erishib tursa edi. Va hamda ushbu juma kunini ulug'lab, Alloh taolo yurtuna yig'ilgan mu'min musulmon qardoshlarim, Alloh taolo har barchalarimizning ushbu dunyoda bandashilik bilan bilib ham bilmishcha qilgan zo'r ham kichik gunoh xatolarimizni, yolg'ishliklarimizni, kimchiliklarimizni o'zining keng mag'firati bilan yorliqasa g'afur qilsa edi. Amin. Bugün bizim de elhamdülillah bir gün içinde iki zor bayram. Çünkü bizim gayet günü bilen Cuma günü doğru geldi. Yavaşmasam ötken yılında şöyle olan idim. Şu iki zor bayram bir günde. Şankıra Allah Teala indi şu tutkan rozalarımızı, okuyan gayet namazlarımızı, okuyan Cuma namazlarımızı, kılgan amel ibadetlerimizi kabul etsin. Allah Teala'nın rahmetinde bulgan nasiplerden bulsun. Hem şu an göre de bugün bağızdan da artık uzoqqa sozib söylesi kelmey, çünkü bugün maturguna bağızlar tanıdık. Allah şükür gayet bayramında şu an göre bütün işitesi sözlerimizin şu Ramazan ayının neticesini yasal turunda barsında işittik. Allah şükür şu an göre indi kısa şağına bugün bağızlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ise Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ku أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Tahrim suresinde Allah Teala ey iman getirgen bendeler, Şeğanağı kişiler hem taşlar bulgan bu enfusekum ve ehlikum aleyha hicaretun aleyhim ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhan nasu vel hicara. Yani şeğanağı kişiler hem taşlar bulgan cehennem otundan özünüzne hem özünüzün gaile ehillerinizne saklağız. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah'ın safçıları şimdi batı, usal, güçlü feriştelerdir. Allah bir başında Allah Teala'nın emrinden geri kaytmayacaklar. Yani bir başında bir nidi jəllləu, bir nidi qızğanlıq isə alarında yox.
аларның йөрәгендә юк дип әйтеп булмый, аларның йөрәге дә юктыр, шуңа күрә аларда юк андый кызгану хисе. Ягъни бу дөньядагы кебек, монда бит инде бу дөньяда өметләнергә була. Бәлки кызганырлар әле, бәлки жәлләрләр әле дип бу дөньяда шулай өметләнергә була. Ләкин ул дөньяда түгел. Алла Тәгалә әйтә, шушы утның сакчылары, шушы җәһәннәмнең сакчылары, алар бернинди кызгану хисе дә белми. Һәм алар бик көчле. Ягъни бу дөньяда кемнедер җиңеп булса да, ул дөньяда ул фәрештәләрне җиңеп аннан качып булмый. Шуңа күрә безнең инде һәм үзегезне генә түгел, үзегезнең гаилә әһелләрегезне дә ди Алла Тәгалә. Ягъни һәрбер кеше сөйкле Пәйгамбәребезнең әйткән бер хәдисенә таянып, һәрбер кеше көтүче. Ва мас'улун ан ра'iyyatihi. Һәм инде һәрбер кеше үзенең көтүе өчен җаваплы. Үзе өчен генә түгел, үзенең көтүе өчен иң беренче чиратта. Ягъни иң якын кешеләре өчен. Үзенә җаваплылыкка алган хатыны өчен, Аллаһ Тәгалә аларга әманәт итеп биргән балалары өчен, менә шушы кешеләр өчен иң беренче чиратта без җаваплы. Шуңа күрә дә фитра садакасы биргән вакытта да без инде үзебезгә генә бирмибез, ә үзебезнең балаларыбызга шулай хәләл җефетебезгә дә шулай итеп бирәбез фитра садакасын. Ягъни үзебез өчен генә түгел, эгоизм түгел, ә инде кеше өчен тырышу. Иң кимендә менә шушы үзебезнең гаилә әһелләре өчен тырышырга кирәк. Ә инде тагы да яхшы була, әгәр дә кеше җәмгыять өчен борчылса, үзенең кардәшләре өчен борчылса, тагы да алар өчен дә яхшылыкны теләп, аларны да яхшылыкка этәрә торган булса, аларны да яхшыга димли торган булса, аларга булыша торган булса, бу инде бик дәрәҗәле гамәл. Шуңа күрә безнең инде менә Рамазан аенда шушы уттан читләшү өчен, уттан качу өчен безгә инде зур гына форсат бирелгән иде. Зур гына форсат бирелгән иде. Моны инде Рамазан ае буе сөйләдек, әлхәмдүлилләһ, ягъни шушы Рамазан аенда үзегезне уттан саклау өчен, Алла Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү өчен тырышыгыз, чөнки бу фазилатлы, форсатлы ай дип күп тапкыр сөйләгән бар. Һәм инде шушы ай бетеп китте. Рамазан аенда шайтаннар богауда иде. Ә хәзер инде шайтаннар богаудан ычкынгандыр. Шуңа күрә хәзер инде без тагын да үзебезне кулга алырга тиешбез. Тагын да ныграк. Чөнки безнең инде хәзер нәфсебез белән генә түгел, шайтан белән дә көрәшәсе бар. Икеләтә ныграк көрәшергә кирәк. Моңа әзер булып торырга кирәк. Чөнки кеше әгәр дә ай буе ниндидер гамәлләр кылды да, һәм инде Рамазан ае беткәннән соң булган көчен урысча әйткәндә расслабляться итсә, бу инде әлбәттә яхшы күренеш түгел. Чөнки Рамазан аеның кабуллыгының бер сәбәп, бер билгесе ул да булса, кешенең яхшы якка үзгәрүе, кешенең халәте. Ягъни Рамазан аенда гына түгел, ә бөтен гомеребез буе Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына омтылып яшәүе. Шуңа күрә һәм инде Тәхрим сүрәсенең алдагы шушы аяттан соң килә торган аятында Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Монда инде имансызларга мөрәҗәгать итә Аллаһ Тәгалә. Әй имансызлар ди. لا تعتذروا اليوم. Ягъни бүген ниндидер аклану эзләмәгез. إنما تجزون ما كنتم تعملون. Дөреслектә сез үзегезнең кәсеп иткәнегез өчен генә җәзасын аласыз. Ягъни һәрбер кеше үзенең гамәле өчен, үзенең кәсеп иткәне өчен кеше җаваплы. Һәм ул аның хисабы теге дөньяда булачак. Бу дөньяда инде гамәл кылабыз, ахирәттә хисабы булачак. Шуңа күрә Алла Тәгалә һәрберебезгә насыйп итсен, шушы Рамазан айлары бетте дип мәчеткә йөрүдән туктамаска, Рамазан айлары бетте дип изге гамәлләребезне кылудан туктамаска, Рамазан айы бетсә дә изгелеккә омтылып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына омтылып яшәүчеләр җөмләсеннән булырга, Аллаһ Тәгаләнең сөекле бәндәләре җөмләсеннән булып, дөнья һәм ахирәт бәхет сәгадәтләренә ирешергә Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга да насыйплардан әйләсен. Амин. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим. ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعملون.